Pomaže Bog. Samo prirodno, znači ništa, evo tu je direktno gleda, zoomira, live. Nemoj na to što ste vi na poslu. Kobasica, pljeskavca, šta ćete? Nema osmijeh. Ajmo sad jedan sir! Dobro. Niko si besija. Živač, ono, je. Ajde! Ajde, brzo! Ajde, ustaj Daniele, brže! Ajde! Ajde, brzo! Brzo! Bravo! Još malo! Dobri si. Ajde, pobjedio vas. Sad! Koji je? Odmah, svi vi da vidite. Nije Boris. Evo, reći ti. Ovo je namješćao. Dalje, koja je druga ekipa? Kažeš šta ćemo se desiti. Ti govoriš? Ne. Vidiš kako ona radi. Lalička, ti skrijaš što sme zgubi. To se traži. Vuci tamo, Ajde Gabriću, ajde. Gotovo je ovdje. Nije. Šalje. Ajmo, bravo, momci. Vuci, Trifkoviću, vuci! Ajde, vuci! Ajde, Trifkoviću! Ajde! Nije! Gotovo. Bravo, gotovo. Nazad sad. Ne, kad zategnu. To se traži. Ajde. Vuci! Ne puštaj! Ne puštaj tomu životu! Nije još! Vuci! Upri! Nije! Evo, dobiše i naš. Ovo je dobro uvijek naš pobjedi. Ovo je puko Francuski, nemoj da nisu dobro. Može! 15 minuta se samo. Pak, ide tam negdje. Evo fotograf. Opa. Dalji. 2 kilometra. Pomješaj da čovjek ne pogodi u glavu. Evo.
Još jedan nazad! Manje. Tu je tu. Idemo na njega. Ideš uz kamer na travu. Ima jaki, pa zato. Hoće bacat neko kamen od vas? Može, staje. Ja sam svijedno ružan, stavio se slika 70. Pazi. Ajde, jedan, koji? Daj. Bravo! Dalje. Ovo ne zna rođa. Može, čekaj. Evo lepo. Ej, Andrej, osramati se pre kameru, jebe. Nisam znao da. Ja sam Boris Vuković, predsjednik sam Svetosavske omladinske zajednice Modriča. Evo i danas kao i prethodnih godina organizovali smo ovu biciklijadu povodom proboja koridora. Prešli smo 12 km, u cilju nam je da obilježimo taj proboj i da spojimo ovu omladinu, da se više druži, da organizujemo na neki, trudimo se da organizujemo na neki način. Evo ovdje družimo se, igramo sokolske igre, imamo hrane, pića i tako.